Ngicela ukubingelela la omunye wabafana abancanyana nje bendaba enkulu ngibone kukhona i-misunderstanding ngale graph esiyisendile esithe executive summary or executive, you get what I'm saying. So basically uku-understandisa abantu yabo le bar ende. Firstly kuma x-axis lo line olenzasi kukhona izinto ezikhokhele kuma y-axis kusho ukuthi lezo zinto zi-worth how much. So leyo kuqala ibhala ukuthi ibhala ukuthi ni sum to date. So mebhala sum to date kusho ukuthi izinto ezikhokhele tasfazi worth ngangobude bayo leya bar leya. Then the operational cost that includes ama-labor cost and movement of material from hardware to kwamfundisi, etc. under operational cost. Then under isakhiwo, that is ukwakhiwa vele nokubika yabo into ezirelated nje nokwakhiwa yabo. Umkhwenyana izinto ekade zidingwa umkhwenyana specifically. Makoti izinto ekade zidingwa umakoti specifically. Umshado izinto ezidingwa umshado. Futhi bazidinga bobabili akuyona umkhwenyana kuyoba bayidinga bobabili. So into kanjalo le ngixolisa ma kube khona ukunga-understandeki. I-detailed report izoza after umsebenzi ngamfundisi. Kodwa wonke ama-funds sema sesiqedile sasesidlulisela kubakhokheli ukuthi baqhubeke baplan umshado ngoba okwethu esasikubizela ukuthi sizolekelele kwisakhiwo sesaqeda kudala siqedile. So sekumele kudlulele kubakhokheli ke manje baqhubeke nomsebenzi. Inkosi busenikuzwile ngiyabonga.